Kalau saya bilang Riau, cukup emas ada bro. Kacang kuning berlayar malam, baik berlayar malam. Haluan menuju ke laut dalam. Haluan menuju ke laut dalam. Kacang kuning berlayar malam, kacang kuning berlayar malam. Riau, Riau. Kalau kita nggak dapat emas pulang, kita bisa jalan kaki pulang bro. Mas bro, bawa emas pulang baga. 15 emas. Ya, Bang Don. Insya Allah Bang Don.
emas saja bro, oke? Oke, semua kamera lo lenses. Kalau saya bilang diam,